kwantimpon so akọ anim kakra kro bi da ho a ye fra wo senya breku he ya kema to fo ogbofla bi fo no ai sa kronum aya sofo bi sofo no kra wonam eye kwan no so na okọ eye so adra tum se ne signboard esi kwan no se twen e wo kwan no ai a prophetess wo di ne ho di se wo ye prophet bana sisi an ye hu se ne wiase no esiko abawe bre fe ne Sekina eye na dwen se wo koma mi aso bia se wo ye member na wabobo sika no 500 million sika do so popa o pese wo de bobra o pese wo de ye ba ya baby drinking spot eno bi na Sekina pese wo ye no ko bon so for mama amanye se mama se ade ma bon body amanya 500 million me pese me de start se djuma no so for mama anane se fasika ne bra na menye so direction kakra ma anya sa wo de start djuma na e betimi ahye hwan na oti sa asem we anase hwan ena oka ni sofo ka sa asem we kire na minim sa sofo ni bi ye bi ba wo diska ne ba instantly na ni abon pai e wo so ma na wo de ko because you believe your pastor very well enti second na diska no koya na sofo ma me na ne akate se mane nda ho me bo me ye ho akwankire be ye 2 weeks ansan wa be diska no sane be ya wo de start adwuma na obenya ho mo Sekina si ni timu ye ne de afe 2 weeks na pa mommy sika we hi ko me mompa abofo ne nkasa mami ne ni edempa o abofo nkasa mami bosome me ni enji Gabriel kasa se ne sika no o de ko ye adwuma na nipa beba be sinne sika ne maye story ne wa o de me yentie mu nchemu kakramba abusia benia akwaba salamu alaikum kafalik tamam midin adina na Kwame Asebu Amenfi Nana aka Otola Agule. Menia share me video we Emma obi a owo senya breku. Ai share me video we fema obi bia onim no owo senya breku. Na wankasa nso tie video we bi tie nsem ne bi na fatu wo fo wai. Menua papa maame. Menua ba menua be ma me pa wasem pa. Tie me video we bi na wo nso fatu wo fo. Ai fatu wo fo. Maame nyo da suru he wewu ewo senya breku oya sofu maame abaye yoda he ya fe ne Sakina na Sakina ya abaye bia na oya galamsey wa bobre to galamsey saa emble bi no se asojafo tata wo mo galamsey ho omo ba ne tututuo ne ne yamante osuro to ndan nya galamsey ne bi getre kakra wonya ye capital kakra wonya free galamsey ni mu no na oya na adwen se odi be ye adwuma de be business wo senya breku na oba ne nchi e wo senya breku obebie sport na ye na ye de ya adwene ade ama Kristo som no oh menya sika me de koye business nti no odi kwa catches of my mess on mompa ye wo so ma no so of my mess fa sika na nkase mu an fa bra me em fa ntumi dem anya kwankere wo so mompa ye ngu so se na be sika na odi koye adwuma enhye abawe na adwuma ombele kakre nti kukuru sika 500 million acho e de commerce of mami seje na bompa egusu mami na sika no de amede koye no engina so of mami gi sika wie ya fami abawe bi se sika na enda nkonkron fa ne san beto so enda akwanche no wie ye sika hye mami akache ne tintin ne tietias mami no wedi sika no abawe atwe mami na atwena amfa ena Sekina kukuru asem no de koma senya breku a police for mami ko no ko blaibu wo munyina koto mo kan o ma no tu mu abawe na asem no anko bebia 500 million excess of mami to waje sa sika nedi free of charge mami na ji sika nedi owie ya onu of mami na se Sekina egu nanimu ase e wo senya breku abonten so an senya breku ya wo kaso echi ye yo oho asem na meken mami peja na ho a obo Sekina dua na ne wie fi se wudi kan wo kota wundi ibim na ne wie fi se wudi kan e wo kota wundi ibim menua mami bodua Sekina te ye pe no so bodua ne bi sign na ho Sekina bodua ne bi e sign na ho se de mami no e ka no se yampa aduabo ne nyame ne won se nyampa de a na se yampa se wagimi sika de a esuo sumesi enkunu na mfa na busuafo nyina nda ase maame ne fili se oya sof maame
tumi kakra bi okura na ode ye nyame dwuma no obetum dia protect no ho ntino di sa nyamana sem no oba sakena so wie wenwie de oye we kire de ye ntumi nka wa ha sisie yi ne tentene tietia se dua bɔ ne nyamaame no sofmaame na ewuda ho ya yekosie ni na sofmaame fi se enam ngosra ni nti ogine ho di bebrenti onya kukuduro enna sofo na aba na asesia bibisi ana mo se mo gbodua no sesia are you there or are you here sesia ye hu baby amowo sesia asem ye be ana sofo nse ma bodua ma ye se won se sofo enya prophetess Anna ne ye ne wo shefo so who is powerful now mese se be hwe hu ya sofo no especially ye hwe hu su yi and straight ya obi ama ne sane obi me da se so twem makra